nyagasani we. Ichupa rinjiranye. No. Numva ibiro. You will move out of this house. Jesus is Lord. Sheri kodi. Yes, mama. Ndambate sheri. Mwana ni biki baguhaye? Mando mberezi iryo cupa. Manzo haguruke. Mberezi iryo cupa. Manzo haguruke nyine uruca mu mabuye. Iryo cupa niyo ngendeke mve ariko oya iryo cupa ninshaka ngewe mve ariko ryo risiga. Icupa mberezi iryo cupa. Mana ni ndo biguhaye. Manzo haguruke. Yes, man. Nusenda bigwaye bibintu. Uvuye? Oh my God. Ariko rujonjori nzahora mushimira mushe. Rujonjori ntagwaye bibintu. Aho ndekera icupa. Muno niho akanyamuneza kaba mu cupa. Imbaraga. Rujonjori agwaye biriya bintu. Sheri nari narakubwiye ko nzagusura ariko namanje najya kwa rujonjori. Kugira ngo nyine ambereze icupa mbone ukuntu nza kukwibaranguraho. Umwana wanje. Inde? Umwana wanje. Sheri naho amakabyangura. Urujonjori ntagwaye bibintu. Oya reka yine manzi nyimare brabramana yamakamanya bugabo. Oya nyine kabagamo no mucupa. Yes, umwana wanje bamwishe pe. Kira neza kandi. Umwana wanje bamwishe pe. Ni rujonjori agwaye bibintu. Bino biyoga byabo tuzaza kubimenya. Ngiyo mbona mukina numva nabakina mu nagusuye ndi mama wawe ntabwo ndi sheri wawe. Inde? Ndi mama wawe. Yaguragabanyizo brad mbovere sheri kandi ndi mama wawe. Mwana ngo nusho kuryama dore wawe bibaye. Nje kuryama icyanza nyandura tuyobewe nimba turanyogotana n'ibitare. Cyangwa se sheri mbaka bizukuta. Ndi mama wawe mwana wawe. Ndikubona ndebe neza ndi mama wawe. Oya ndi mama wawe. Oya da oya. Yes, mwana wanje koko bamuhaye ibiki nuje kuryama. Mbobere sheri. Ndakubera ndi mama wawe. Nguriremo hano cyangwa turajya mu cyumba. Mwana yanjye koko sibi ndabigenza ute? Ako sheri ushaka kuharabika abantu uri mama. Ndi mama wawe. Mama namusize ndi kumureba njya mu kabari ndavuga ati ndagari wambamagaye ngo tuzahure. None yanjye. turasasa hano cyangwa arandi tugiye kujya. Kandi mama wawe. Oya uri sheri wanjye dore shana cyari ntabwo ndi sheri wa mwana wa ndi akabizo hano si mwana bamuhaye ibiki we ndeba. Yes, mwana wanjye mukuri araza kuvunika ahubwo. Mbobere sheri nakuobera kandi nyoko. Mbobere kunyere ku rukundo sheri nanjye ngwere ku rukundo. Rujonjori You will move out of this house. Kuri gukora zigatuma abana urubyiruko rw'abandi uri kwica. Bundi ziriya nzoga uri kuzikorera ikimuze wakenza inzoga rwa bitoki. Sawa kuko zanduga z'abantu twari kwemera ukumva zanduga nzone twari kwemera zanduga nage kutenga business kuburyo reba urubyiruko rw'abandi ubwo warugize uziko ziriya nzoga zirutwa n'urumogi bajya baratumura urumogi ku muhanda. Ari inzoga n'urumogi ikiza nikiye sinzoga ni ruriya rumogi nari sinzoga reba kangiye nankubwira ziriya nzoga uri gukora ngewe aho numiwe ya mfura yanjye nasanze yagipangaritse ku mabati ngo ntagiye kunya niyo hahindutse toilette. Inzoga nawe uri gukora ni furi nye basi narazenze nzamu n'ubuhanga ari nye basi tonubwira yumana adusomneho anari mazina yageze no mwisuru rukumva nge nazibengeye
hari igihe uri kwishima ngo imana yakibirindurira kubona amafaranga wowe ugasanga bakibirinduriye uri muri gereza. umva sa ndinumvise akantu ati ngo haza inzoga zitwa ngo nimba yo nkunda ubwongo. Niba ziriya baraziciye bahita zadunda ubwongo ni nk'akanyanga bundi. Nyina nikumbura ndanizende zitwa gumanura zipo. Aho bisigaye biragera ugasanga umwana agiye no gufata nyina ku ngufu kubera inzoga uba wakoze. Waba uretse izo nzoga utajya muri gereza. Nirandi butakanda. Ugasanga maze ziriya nzoga uriya musaza ari gukora sinzi da. Baramufunga reka ari igihe urasanga zose bazimenye. You will move out of this house. Barazimena. gutama wumva ukuntu bimeze. Wabashina wabaye afande. Assalamu alaikum wa alaikum maturo barjani. Tutaka sta. Nangu ya kuzemana bugasuzu hayike. Zawadi. Dasa. Ukuvuga se? Ugasamizi. Ariko se buramuze ngereka nakubwire. Buriya ngereka nakubwire. Yego sa. Nubwo ngewe buriya ni ariko zegera nzoga yagitse. Dukumva abakandu. Ariko se buriya reka ngiye kubwira nubwo ngeze mu mudugudu. Zino nzoga bari bambwiye ngo nize kuzimena. Uzimene. Ubuke kwa Karuzonde nazo uzimene. Rakasa. Ariko nyine ngereka kubwira niyo haza abamanyenyeri ba koroneri bakaza batonze haka. Zino nzoga ngewe karindwi kanjye zinzakaburenga mutu. You will move out of this house. Karindwi kanjye zinzakaburenga. Buriya reka nanjye ngwere abonye umwana agiye ngagiye kunyakuba bati ngavuga nzi buriya ujonjora amakuru ye yarangije kureba buriya numva ngo n'abagore barazinywa ugasanga ngo bashize ingutiya mu mutwe ng'amasudiyo bagatererera hirya ariko njyewe niyo wayengera mu muheno munsi y'igitanda akarindwi kanje ndikazabure umusago gwawe ujya kugasangeho. Mana yanjye barambiye kuye. Hagarara neza. Umwana nabyaye yarumye. Hagarara neza utagwa. Sheri wanjye Nanjye sheri wawe ndi mama wawe. Sheri ngiye kuguhobera. Ngiye kuguterura. Ko nani bijonje nabiteye. Sheri mbobe. Ntago ndi umwana wawe. Sheri urambobe. Uri umwana wanjye. Urambobe. Uri umwana wanjye. Umwana wanjye ndamwiyicira. Mwigakanye unyugo kamabara meza. Ubwo nani bijonjori. Haguruka uje kuryama. Chamba ngogazenga girishuti. Urajya mu cyumba. Naho sheri wawe ndi mere wawe. Unyogote shango. Nanjye ubwo izira nzoga kwa bijonjori urazimeze. Ngo tujye mu cyumba rero. Tugende. Urumogi rwaziye mu Rwanda twararunyweye turaruhamya. Barugenda gaswingi tugaruka horo turashima bobe waruzanye. Nakubarira ndagusoma nemwobure byakoze mwobure pe icyo abandi bandushije sinarimo ngo ndabona igeze nyidonera odinga Sicho kiri mwitala.
uracyangwa ibyo bintu mwa uracyangwa ibyo bintu ndavuze ko za nzoga zanjye zihese warujonjora za nzoga zanjye da izo ni inzoga uracyangwa ibyo bintu inzoga zanjye yazizanye za nzoga ni mwobo baburi reka ahubwo ubwo buriya aho ngiye kuguhamagariza bakujyana niba uri kugira ngo ndi gukubera umva nawe wumve soma iki se soma wumve kurura wiyumve kurura nga wicara ngizo kuri kuzamura amatelefone nta kibazo wanywa amatelefone You will move out of this house. I don't want peace. I want problems always. Amba. Iyi foto ni yande? Iyi foto ni yande nyine? Ni yande? Kiramfoto yes, umva. Enda. Wirukangaga n'imbwa cyane ukayimara ubwoba. Wishimiye kuvuga ngo nge baramvuga. Ndaco bikimariye uwa mbere ni wowe bifashe. Tuza manze nkubwire. Hamagura nyine iyo foto unose ndi kujyana ku rafiko nasase munapfuye ngo ndi igipfu ngo ndi igihengu ziba dore ngibyo aya mafoto nayabonye itabi nari gufashanya ibimenyetso byose ndabifite kandi nizo nzoga zose zo wambwiye bose bari tubona gufunga nizo nzoga zose zo wambwiye za ngo marujonjoni zose naje urajya kuzinyereka urajya kuzinyereka dore ngiri tabi akira ndacora ikindebe video nayifashe sifite n'amagambo nabivugamo n'ibibiriti nabyo nabifashe kujyana genda jya kurega sha ziregura ndacyo ibimenyetso ndabifite genda uzangureho mwana wa urashobora uryamaho rero wanze kubarangurira madame dore wowe n'umwana n'umuhungu wawe mugabo mwiza rero umwana wawe bamunywesheje inzoga yasize ngo yagize ute yemwe yagize ute bamunywesheje inzoga yasize no guca kuntu nanjye mbonye ari kosheri aka gahungu nakahe papa wawe kara gahungu kari mu biki none ore uri kindarashaka no gufata ku ngufu Ma ni weho nyina reba nawe pa nawe mana we n'amagambo gose navuze mabi kumwitashe